kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gunudem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsak. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, inkedeng ni Astor ti tumapog iti politika ket labanan na ti agdama a mayor. Gapu iti dayta, nagkiddaw iti suporta apang finansyal iti gayem na ani Don Juan at taga syudad. San met apinaay ti gayem na. Si marungkar pa'y na ito'y iti ayan tinasingid agayem na ani Francis. Ket dita, nakita na niligaya. Nagpayduma tinariknana ken niligaya. Si marungkar manen akadwana dadinggas ken angkwan. Ngem dita, naitimkan ida niligaya. Ita gagayem, dinggan nyo tituloy tinubela tayo anapolwan. Katukad ti basol. Nasakit ti ulo, Francis. Ngam nagtumarak itayan. Iso maikatumot lang ti sakit na. Umuna kayo latan amangan kadagiti sa nga ilim. Sumaruno kaminton kadanan a pipay. O sige, naday tatit mo na. Rumwarak nga rodan dito silid. Sige lang, Francis. Dagiti sa nga ilim ni Francis. Kasta nang nangag kung dagiti boses na. Nang runa jay katawa ti maysa. When isuda lakit di. Kat jay kayam ni Francis. Iso tinang ramos kanyak. Sa anak lakit di nagbidot. Anya itan ti aramidag. Ti awanan bain agayam ni Francis. Isugayam tinangramas kanyak. Kasano nga ibagat na ito ka ni Francis? Anya ti mabalin ang mapasamak no ibagak. Naglawa talaga ti farm mo, Francis. Kaslad adda pa'y alimmawa. Puno dayta, Astor. Talaga alimmawa. Gaputa idi si bibiyag pa'y damamakin papa. Ginatang datakin amyana na paset ti daghan.
Di naklata maartapan iti kinabak ng best friend. Amok dayta. Tasigod mo't ada kayo a pamilya ti kabaknangan dito'y ili tayo ang nagtipunan. Kinunampay, best friend. Iso adyagon mas tao. Naapay nga awan pa ka kumikumamita. Ngamin, baknang ka. Ket saanin anaskan nagtrabaho ka pa'y. Pudno day ta, best friend. Angam kayat ko ti tumapog iti politika. Tapno sa anak latan ngagtugtugaw. Lumaban na ka mayor dito'y ili tayo ang nagtipunan. Adakin ka dayta. Ket namnamaak ti pinansyal a suportan. Awan parikot iti dayta. Astor. At to'y tigatas mo, ligaya. Agyamanak, nana. Aguray ka. Adda ka di parikot. Nana, Anya ti parikot balasan ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda parikot mo. awan, nana. Sigurado ka nga awan? Awan, nana Pipay. Mala, baka mo kang arod. Sapay ko matapod no nga awan. Ngamno addaman. Pangaasim tay bagam kuma. Takasano ang masulbar no di mo mutibaga. Awan parikot ko, nana. Malang arod. Inumumunday tagatas mo. Kabayatan anapudot pa. Naglawa talaga ti farm jagaya mo, amo. Wala paiso, amo. Naglawa. Wen. Ket gatangak to. Gatangam amo. Kat farm ti gaya mo. Anya ko man o farm ti gayem ko. Basta gatangak. Gaputadak kelapakairanudan. Nalawa a pagmulaan iti kwarta. Wanyag paiso, amo. Naglawa. Nagpintas pa'y. Sigurado lagi di nga ato, timayata sumarong karagagayem mo, manipot ija syudad. No kukwamon ti farmhouse. Lakit di ang kuwan. Ngem, kayat nga tangay lako ti gaya mo, amo. No di na kaya? Di patayin. Anya? May salang ang bala, tiga sa pulang. Kayat mo asawan, amo. Patayam ti gaya mo. Tinggas, awan ti santuak no saan asumurot iti pagayata. Una, amo. Kasta ti mayat. Pakaragsaka klaunay day nga imbagam, amo. Ala, ilayon mo ti kotse di sentro, tinggas. Kasaritak, di negosyante. Una mo. Nagbuntog ka namin nagmaneho, dinggas. Di naklamatultulad. Naglahingat. Agpalastog ka man ng kwan. Sumardeng kayon. Sige, tinggas. Saya atem, ti pa nagmaneho. Wan, amo. Nana, Jackson ka ba ulanday ti parikot ko? Anya? Ala, ibagam kanyak no anya dayta. Da kayo lang ti pangibagak iti daytoy. Ngamin, numamon ni tatang. Amang ano anya ti aramidan na, kat maisagmak pa'y. Kat numamon mat ni Francis. Amang ano ada-adakas ti mapasamak. Sige, ibagam kanyak no anya dayta, ligaya. Nana, san apod no nga adda kaayan ayat ko ang nakasikog kanyak. No di kat naramasak. Anya? Oo, nana. Pinangtaan at tinangramas kanyak. Ano agipulong ang iti uray asino man. Patayan na agraman pamilyak. Anya? Kat, Amamong ka din no asino tinangramaskan ka. kuwanan. Asino tinangramaskan ka balasang ko. Kuwa, Jack na ilasin. Di mo na ilasin. Wala na. Kasta nagpaiso.
Jack na ilasin. Ligaya. Nanapipay, pangasiyo ko ma. Saan nyo nga ibagbaga kadatatang kan Francis ti may papaniti da itoy? Diyak kayat nga darum sumaparikot. Sige, balasan ko. Sige, mabalinda ko na panawan. Kayat ko tiyag may maysa. Sigurado ka. Uwan na. Alang nga Rod, panawan kan dito isiledyo. Katnod ka sa pulam. Ibagamlat ta kanya. Diyak kaya mabalin nga ibaga ka ni Nana Pipay. No asino tinang ramas kanyak. Gaputa ang mga nudakas ti pagbanagan ti amin. Agtalaga ka ni Nana Pipay. Nasaysayatan no agtalinaad a palimod ti napalabas ko. Nga agtalinaad iti panunot da. At ti ama ti anak ko. Kat kayan ayat ko nga idi masikugan akon. Kat pinanawan akon. Uwan, day tati agtalinaad iti panunot da napasama kanyak iti napalabas. Iso asaanin anas kan amamon dati kinapudno. Kan sa nabali, tawan mo't parikot iti panagasawa mi kan ni Francis. Kan ipatag na ti anak ko. Kas pudno ang nagtaod kan kuana. Ligaya, anya ti mapaspasama ken ka. Ha? Kaslada na unag apang panunutem Apay, Kwa Francis, awan mo't ket di? sigurado ka? Uwan, awan parikot. Ni Margarita ti pampanunutak. Ngamin, Jack mo ta nakit-kita. Oray siya. Jack nakit-kita ni Margarita. Napanak iti balayda. Kaya't naku na ti inana, asa na simmang sangpet. Anya? Napanan na nga ro dun. Day tati Jack mo. Amo ka na pa nagpalpaliwa, gapo iti sakit tinakam na. Sapay la kumarod takas na. Sapay ko matawan dakas ngay naramid na. Kat nalawlawaganan ti panunot na. Anya nga iti inaramid yu ye farm nga napanan yu, Dinggas. Nagpasyar. Ay, Dinggas. Diya ka di farm nga napanan yu kat farm ti agnagan iti Francis. Wan. Ngamin, nangag ko ka ni tataaman siyo ati asawa di anak na kat Francis tinagan na. Kan ada ka no ti farm na. Asino nga aman siyo? Diya kay nga masabsabat me kanina nagno iya dalan. Kastagayam. Kat, kasla, anya itayan tinagan dia anak na. Ligaya. Unsa? Ligaya? Di iso. Takas ta tinagan di asawa ni Francis sa gayam ni Amo. Ligaya tinagan na. Ay, kasta ka di? Kat, nag-anak ka no nga bala sang dayjay. Ta sinikugan ti sigud nga kayan ayat na. Ha? Ang swerte na ata ang kalay sa dayjay nga Francis. Na siyang pat ka no? Hindi na sayat. Ay! Kasja ko mamate agbalen nga asawa. Ha? Na siyang patkan man nakaawat. Tagimay. Unding gas. Na siyang pat ako mate agbalen nga asawa. Diyasan nga lampong kan barbasan. Ano ya? Nalpason ti panag-file ko iti kandidatura. Iso nga ita, agdakiwas kayo, Dingkas, angkwan. Kakadwayo dagiti babae ijay happy house. Wala mo, areglado lata. Sige, Amo. Mabisinak ka mo. Mangantayo kumapay di restaurant. O sige, intayo pa'y mangan.
No kasta? Tumaray iti kinamayor di gayam mo, Francis? Nalabit ang nag-file itan iti kandidatura na. Kasta ka di? Idi pa lang ibagbaga na at tumapog iti politika. Sigud ang mayor tayo day di amana. Ni Mayor Sotero Angel. Ha? No kasta? Ama ti gayam mo day di sigud a mayor? When? Ngam, nakasingsingpot day di a mayor. Idento ta demonyo ti anak na. Anya? Ha? Kuha ngamin, Francis. Kasla, demonyo iti panagkitak. Ngamin, diyak mo, lastog pa yung agsasao. Sa bagay, husto ka. Tagayim ko na, Astor. Kat dakas taramid mi idi. Alam nagbalbaliw akon. Kat diyak mo, no nagbaliw na, Astor. Francis, Ang amala, suportaran tayo latta. Iti panagtaray na ang mayority hili. Amo kakabailan na dayta. Kaya't sapay la ko ma, tanong mga habak. Agbali na kas iti day di amana. Anasayat ni agserbi iti ili na. Naawatan nyo ka ni Jim Bagak. Mangrugin ton bigat. Masapa kayo arumwar. Ket in kayo pakamuan nagiti tattao iti entero nga ili at tumarayak iti kinamayor. Wala mo! Idauluwa kita! Mangtudak iti kwarta. Tapno paputputan nyo ida. Warasan nyo ida iti kwarta. Nalawag! Wala mo! Hanggang niya, limod lang ti pamayan nyo. Tapno awan makadlaw kada kayo akalaban ko iti politika. Nalawag! Dato ti kape indinggas. Agkape kan, ah. Agyaman nak dagimay. Awan gayam. Masapa kami arumuarin ton bigat. Isuasap-sapam ti agluto iti armusar. Papanan niyo. Ingka magbalay-balay. Kat pakamuan mi dagiti tattao nga agtaray ni Amo Astor iti kinamayor. Kanagiwaras kami iti kwarta. Nga milimod mi laang. Anya? Agiwaras kayo iti kwarta? Day tati bili ni Amo. Anya matan ni amo? Madmadi nga talaga ti aramid na. Saan nga lumaban iti patas? Awan ti mabalin tayo. Tay sumati Amo tayo. Anaskan atong palan tayo. Auntie Ligaya, nakaturog manan ni baby? when ban ay, iso adi ka sumana ha? When auntie? Huh? Auntie Ligaya? Apay amat maturog latan ni baby Palkong? When tapno daras a dumakkel. Ay? Auntie Ligaya? Apay ang nagbasit ti ulas ni baby Palkong? When tabasit mat ni Baby Franco. Iso abasit mat ti ulas na. Ay? Auntie Ligaya? Anya nga'y ti kankanan ni baby Palkong? Inapoy? Saan? Agat gatas Ay? Auntie Ligaya? Ada kukulit mo? Chocolate, banay. Saan ako kulit? Cho, Cho? ko, Ko? late. Late? Chocolate. Kukulit? Ay, unay kan nga ubing. Maray awak kan ka. Mabisbisin iti kukulit. Auntie Ligaya. O ala, ingka nga ro di kusina. Taikan na ka ni apong mo apipay. Atoy, amalakay. Ikanda kay ti kwarta. Basta ibotos mo to ni Astor Angel kas mayor. Ay, sige Ala, ti kwarta Ay, kwarta daytan.
Ket ipasigurado nga ibotos mo ni Astor Angel, kas mayor. Ay, no day tati kunayaw. Nayunan nyo nga ron ti kwarta nga interview Husto daytan. Umdas daytan parakin ka. Ha? Enton maminsan tumanan. Nayunan nyo Tapno talaga nga ibutos ka. Sige ang kwan. Nayunam tinted mo. Sige, ikan ka. Nga milistag tinagan mo. Wain, ilistaan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.